nakon dužeg vremena javljam se na YouTube. Evo, premješat ćemo karte. Evo ga. Pošto nemam pomagača, evo, raširit ću karte i uzeti ovu kartu, na primjer. Dobro, zapamtite. Nadam se da jeste. Sad ćemo staviti na vrh. Presjeći špil. I nešto napraviti uz pomoć magije. Pucnuti prstima. Tu je razdiljak. Pa da vidimo i taj superiozni trik. Jer je ovo vaša karta. Da je, to je vaša karta. Evo ga. Nema nikakvih namještaljki. Evo sad možemo vidjeti. Sve su karte normalne, evo ga. Evo ga, vidimo da su sve normalne. Nema nikakvih, evo možete još vidjeti. Ovdje pri početku nema nikakvih trikova. Evo ga, zastopirajte pa malo pogledajte. Evo ga, ja sam vam samo dao do znanja da nema nikakvih duplikata. To je vaša karta. I javljam se za koji dan u subotu. Danas je petak. Doviđenja.